Kuki singna army camta attack tawkhraba matung yamlaba khutlai fagatkre. Ukhrul district ta Kuki amasung Tangkhul gi bunker yankhai gani thoi Thugaikhre. Haukiba March kunga manga Kuki militant singna Surasampur district ta lonariba Bisnupur district ki manung chanba phogakcha awang laikai da bhom yauna aphaba makhal gi khusu khulai kya sizinaduna attack chatharakiba aduga mari leinana BSF army CRPF amasung IRB gi apunba combined force na chathakiba operation da IED yauna yamlaba khutlai sing fagat pangamkhre. Amaromda Ukhrul district ki manung chanba Mahadeva thoi da Kuki militant sing amasung Tangkhul naga volunteer singi marakta ngaihak leitana khut thoknabagi thodok aduga mari leinana combined force na chathakiba operation da nakal ani gi oina ain kaina saramba bunker yankhai gani thoi Thugaikhre. Bunker sing adu Thugaikhibana maram oiraga nomai kapagi sang hanthare hairi. Kuki militant singna Surasampur gi holjang gothol chingthaktagi phogakchau awang laikai da leiba army camp ta attack chatharakiba aduga mari leinana ngarang ayuk anganbadagi hauna Kuki singna nomai kaplakhiba mafam adu yauna manak nakna leiba jaga singda pak sana operation chathakhe. Surasampur police station gi manung chanba S Nabin amasung Loilam Court area da chathakiba operation da single barrel ani 12 bore maru manga hand grenade ama PEK bomb ama kg mari lumba IED ama 40 mm gi bomb ama pompi ani 30 mm gi grenade ani recover tauki. Haujiksu operation adu makhatana chathari hairi. Ukhrul district ki Mahadeva thoi area da Kuki militant sing amasung Tangkhul naga sing gi marakta leptana khut thoknaba thodok mari leinana combined force na chathakiba operation da nakal animaki oina ain kaina sajilamba bunker kya Thugaikhibada natana makhatana khut thoknabagi thodok sing adu thoktanaba operation asi area domination gi thabak leptana chathari. Security force ki maikai dagi lalhoba sing adu gi lotfam sing adu thugainaba intelligence ki oiba pau sing collection tawbagi thabak su yamna kana chathari. Miyamna su tonga thaza viganu hairi. Kangpokpi district ki manung chanba New Kaithel Manbi police station na konba Gamdai village ta chathakiba operation dana ball action rifle ahum SBBL gun ama magazine ka konana 9mm pistol ani 12 bore gi empty case tara recover tawre. Kuki khulai paiba singna phongno operate tawriba Yangangpokpi police station gi manung chanba Tuinomjang amasung sana sabida chathakiba operation dana magazine ka konana .22 gi pistol ama .22 gi rifle ama country-made carbine ama pompi gun ama single barrel ama camouflage jacket ama baofeng walkie-talkie ama 32 mm gi mortar heights e bomb ama .22 gi maru tara amasung SLR gi magazine ama recover tawri. Surasampur police station gi manung chanba tuibong da chathakiba operation dana KNF ki kedar ama fare mamingna Jamtilen haukib chahi 30 mari kawi. Surasampur gi Saibung village tagini hairi. West Asia da thokriba langi saitheng India da su phangba haure. Petrol amasung diesel gi mamal lengdana thamnaba central government na excise duty hanthahankhre. West Asia da hojik thokriba langi saitheng asina India da su makhal makha kya marum amada saitheng phangba haure. Miyamna awaba mayok nagadaba si yenglaga petrol amasung diesel gi mamal hanagumna lengdana thamnaba central government na lauramba excise duty ki sang yamna hanthahankhre. Petrol amasung diesel liter amada lauba excise duty lupa tara hantahalagani haina lauthokre. Matung tarakpada petrol liter amada lauba excise duty lupa ahum oiragani. Diesel gina central government na lauramba excise duty ama fawa lauraroi. Excise duty hantahanba central government na gazette notification ama thokre. Notification asigi matung ina Imphal da hana piramba petrol gi mamal liter amada lupa 99.25 pirambadu ngasisu adum lengdana leiri. Mataw asumna diesel liter amagi mamal lupa 85.26 adu haujiksu lengdana leiri. Tawbada di central government ta karamba revenue adu di sathina hantharabani. Haibadi diesel amasung petrol gi mamal asi thokriba irang asina maram oiraga yamna wangkhalakle haibani. Adumakpu petrol amasung diesel da mari leinaba state government singna lauramba value added tax sing adu di haujiksu karimata hanthandana thamli. Prime Minister Narendra Modi na laibaga sigi Chief Minister sing video conferencing gi kuthangda unavasida state sing na lauriba value added tax bhed asisu yariba makhai tananaba appeal tawrba yai haina launari. Oil amasung natural gas ki mamalasi haujik thokliba lan asina maram oiduna tambang amdaba phiba mama dum mayok nakhigadawri mayok narakadawri ba khudong thiba singasi
निंगथीना लाक्सिलगा थमौद्रगदी पोटचैगी ममल का हेना वांखलकपा चथोक चसिन तौबदा अपनबा थोरकपा अमसुंग एविएशन फ्यूल की ममल वांखलकपना मरम ओइरदुना एरोप्लेन पाइबा फावबा लेबलकपा याबगी ओइथोकपा लेरकलिबसी येंगलगा पुमनमक असि थेंगनानाबा थबक लौखटमिनसी हाइबा अपील अमा तौरबा याय मपुंग ओइना मणिपुरदा हौजिक मियामना oil and natural gas की problem लेतबगुमना लौनरी मसिगा मरी लेनना मिनिस्ट्री अमसुंग authority की माइकाइदगी था अहुम हेना सिजिनबा कोननाबा LPG अमसुंग petroleum products सिंग स्टॉक ता लै हाइना फोंगदोकली अदुबु नौना पुसिलकलिबा पोलम सिंग असिदी ममल वांगना लाक्लबनिना लेंगाकना excise tax अमसुंग state government ना value added tax हंथा हलगा मियाम वाहनदनबा फनाकना होटनजरगा लानसिना लेपट्रगदी अमुक हेना सैथेंग नंगलखिगनी थाव फंगनदबगी वाथोक अमा हेक लाकपदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट पीबदा अथिंगब मयाम अमा थमलकनी मतमदुदा मणिपुर अमसुंग अपिक स्टेट सिंगददी यामना साथीबा चैथेंग फंगलकपा याय हाइना पानरी सिंगदादा मयादा मियोइबगी मकोक अमसुंग ओइथंगबा खोंग नामगी सरू फंगले कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की कांगसु पुलिस स्टेशन दगी अवांग नोंपोक लोमदा किलोमीटर अहुम लोम लापना लेबा सिंगदादा मयागी निंगथमलोकता नुपागी ओइगनी थाजबा कोक अमसुंग ओइथंगबा कोक नामगी सरू फंगले प्रेसना फंगबा पावगी मतुंग इना नुमित निनी हुमनी की ममांगदा खोइसोपा मियोइ खरना कोक अमसुंग खोंगी सरू अदु थेंगनरखिबनी थौदोग अदुगा मरी लेनना कांगसु पुलिस स्टेशन केस अमा लौखटपगा लोइनना फोरेंसिक एक्सपर्टा यंगसिल हलगा रिम्स की मोकता थमदुना मखा ताबा थबक पाइखतनबा थौरांग लौखटखे मफम अदुदा तारमलिबा सरू अदु मियोइबगी हक्चांगी सुनदी फंखिदे कोकी तुम्बा स्कल अमसुंग ओइथंगबा खोंगी फैगनगी फेमरनी पनबा याबदी ममांग सहीगी नवेंबर थादा लाइसम कमल बाबू चही यांखैगा तरु कौबा मियोइ अमा लैमखोंगदा लैबा यांखै तरेट माउंटेन ब्रिगेड की कैंपस तगी मांगखिबगी थौदोक अमसु लैख्रबनी इमागी मैरागी प्रेसिडेंट सुजातादा अकी अखंग पीखिबा थौंग अदु यानिंगदे PMPD People's Movement for Peace and Development Manipur की को कन्वेनर सु ओइरिबी इमागी मैरागी प्रेसिडेंट थोक्सोम सुजातागी युमदा मियाम थोमजिलगा अकी अखंग पीखिबगी थौंग अदु यानिंगदे हाइना People's Movement for Peace and Development Manipur PMPD na khangalakli hiramasi gi matangda PMPD gi General Secretary na thadorokpa cherol amana hai thoksom sujata na ngangbada asoiba yawrabasu ningthina wari sanaraga loisinba yai maduna taduna namfuda sengdokhanba amadi numidangi matamda aki akhang nanghankhiba adu nungaitaba phawi People's Movement for Peace and Development asi phurup kaya na pulaga semba Manipurda tangdu laitaba purakna honaribani lup asida Manipurda lairiba Pangal Naga Maitai Amadi Atai Proof ki Miyoi Kaya Su Yauribani Manipur ki Tongan Bahiram Singda Thauna Fana Mayok Yaviko Haiba Wafamasi Sujatagi Mafam the Thamli Mahaki Mafam the Satakiba Thongadu Right to Speech Kungaunavani Makatana Sikumbalisa Singasi Taubigano Haina Cherola Sina Apil Tarakli Miyamgi Akanba Ehou Thengnanaba Sem Sabiro Amsu Mitop Khandok Dringai NRC Satna Dringai Census Thinaba Madi delimitation Taunaba Honaragivasi Kudak Telep Jagadi Saukri Kak Mihori Balusing Basing Miyamgi Akanba Ehou Thengnanaba Sem Sabiro Haina All Manipuri Students Union Amsugi Maikaidagi Section Warol Thamlakli Amsu na Lepalaitana released to save the indigenous peoples of Manipur Haiba Hiram Dasatharaktiba Nipuga Taruklak Suba Mikap Thokpa Thabum Thoromgi Academy Campaign Gi Saruk Ama Oinangasisu Yumnam Huidrom Higher Secondary School Amadi Usiwa High School Mahiroi Anida Sathakiba Laibak Mitop Khandoknaba Akanba Wafam Takshinduna Amsugi President Lukram Malangbana Wafam Kya Thamlakli Campaign of the Amsugi President Lukram Malangbana Hai India the Manipurasi Tinkraba Matungdagi Ikang Kangho the Nangasi Fauba Mitop Miancha Kaya Manipura Sangshilaktuna Ladiba Yellow Proof Sing Amadi majority ni Hariba Maitai Frup Asidagi Helakbagi Tankak Amalak Libani Kiningai Oiraba Tanfamasida Langak Sukli Singasina Lamdamasigi Kanbataudana Dilidagi Harakpa Kudingmak Tauduna Miyamama di Lengak Single Neriba Mari Asi Akaiba Lakani Mitop Kandoksi Haiba Sida Karigumba Amata Yenaningai Late Masigi Tabak Asi Tasena Harabadi Lengak Nehena Masana Kangna Tofam Tokpani Adubu Kangna Kangna Miyamna Akanba Ehou Sangshilakpangai Duna Laibasi Laibak Tivani Amsuna Lisang Sitna Matam Quinadagi Mamangdagi Hauna Mitopki Makutagi Manipurasi Kanana Bohona Duna Lakli Nasisu Hanbalaitana Laibagasi Damak Lepli Masida Lengak na Thawoidana Ngasi Fava Lady Masina Miyamgi
अनिंगबा अपांबा अदु नाथाइदुना कैसु लैतना खंदना लैबनी हाइने लौवी मपी मपा ओइबसिंगना अपांबा खंगना थबक तौगदबनी अकनबा इहौ संगसिनदे हाइदुना तासिन उसिनदना लैथोकपा यारोय महिरोय खुनाय अमदि लैबाक मियामनसु इरमदम असिबु कन्ननाबा होटनबदा पुना अमता ओइना लेपनबा सेम सादुना लैसि हाइखि स्कूल अनिदा पांगथोकिबा कैंपेन अदुदा युमनाम हुइद्रोम हायर सेकेंडरी स्कूल गी प्रिंसिपल युमनाम जोय टी हाइस जीवनलता एमसु गी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हुइद्रोम पुनसिबा एमसु गी थौमी सिंह अमदि महिरोय कयासु सरुक याखि इजराइल तेहरान एयर स्ट्राइक तौख्रे इजराइल डिफेंस फोर्स ना ngasi तेहरान सिटी मयोल मक्तदा लैबा मरु ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगदा नोंथक्तगी अटैक चथख्रे हिरम असिगा मरी लैनना थादोरखिबा आईडीएफ की वारोल अमना हाय तेहरान की मफम कयादा नोंथकी अटैक चथदना मरु ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर कया मरुम अमांग अता थोकन बंगमले चेरक्सिदा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना वेस्ट एशिया दा अहेनबा खोमी लानमि लिसिंग 10 थाजिनबा थौरांग लौखले हायना वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट अमना फोंदोकली ममांगदा ट्रम्पना लानमि लिसिंग अमगा चौंगा मिडल ईस्ट ता थाजिलकपा लैख्रबनी हौजिक थोकलिबा लान असि यूएस ना माइ पाकले हायना क्लेम तौखिबा तारबसु ईरान गी ओइनदी अरोइबा मिकु फावा लांथेंगलखिगनी हायना असेटपा फिरेप लौरी फोक्स न्यूज ता पीबा इंटरव्यू अमदा ट्रम्पना हाय यूएस ना लुसिंगलगा चथबा ऑपरेशन दा ईरान गी मरु ओइबा मिलिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पुमनमक अमांग अता थोकन बंगमले ईरानियन नेवी गी मपांगल सोंथा हनबगा लोइनना मिसाइल प्रोग्राम दा चाउना अमांग अता थोकहले वेस्ट एशिया दा थोकलिबा लान असिना मरम ओइरगा मालेम गी मफम पुमनमकता ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्रॉब्लम लैनरे फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी ऑफिशियल ओइना यूनियन होम मिनिस्टर ना अप्रैल दा लाउथोकलबा याय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना लाखलिबा अप्रैल दा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA ऑफिशियल ओइना लाउथोकलबा याय हाइना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर नैफ्यू रियोना फोंदोखरे कोहिमा असेंबली सेक्रेटरीता पाउमिसिंग उनबदा चीफ मिनिस्टर ना हाय अप्रैल थादा होम मिनिस्टर ना FNTA ऑफिशियल ओइना लाउथोकपगी वाफम खंगलकले हौजिक चथरिबा नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफमदा FNTA बिल पुथोखरबा मतुंग वाफम असी फोंदोरकपनी फेब्रुवारी 5 दा हिरम असिगा मरी लेना इंडिया गवर्नमेंट नागालैंड गवर्नमेंट अमदी ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ना मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA अमा खुयेक पिनखरबनी रियोना हाइकी स्टेट लेंगाकना ENPO गा यानखिबदुगी मतुंग इना फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA सेमनबा थौरांग लखटपनी ममांगदा कुमजा 2023-23 की बजेट पुथोकलदना चीफ मिनिस्टर ना हाइकी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सिंगदा खुंदारिबा मियामना मतम कयागी ममांगदगी तांदुना लाकपा डिमांड फंगननबगी पांदमदा लेंगाकना अखनबा थौरांग अमा लखटपनी अहानबा खोंथांग ओइना MOA खुयेक पिनखरबा मतुंगदा यूनियन होम मिनिस्टर ना हौनबी मतुंग इना टेरिटोरियल अथॉरिटी सेमबगी वाफम ऑफिशियल ओइना लाउथोकलगनी मतम सांगना येनदना लाकलबसु मरी लेनबा पुमनमकना अंगम थाकता मतेंग पांगबिरखिबा मरमना एग्रीमेंट अदु खुयेक पिनबा ngमखिबनी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सिंगदा खुंदारिबा मियामबु साउखटपा लंबीदा पुरकनबगी पांदमदा तंगाई फदना टेरिटोरियल अथॉरिटी सेमबा मथौ ताय सही अनीदगी मंगा फावगी अंगांगसिंग पुंग अमदगी हेना फोन पाहलोइदबनी मसागी सही अनी सुबदगिना मंगा फावगी मनुंगदा लैबा अंगांगसिंग नोंगमदा पुंग अमदगी हेना मोबाइल फोन पाहलोइदबनी हाइना अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक की गाइडलाइन फोंदोकली मालेमगी मफम अयामबदा सही नौरिबा अंगांगसिंगना मोबाइल फोन सिजिनबगी चांग हेलकपा मरमना नोंगमदा कयाम कुइना मोबाइल फोन पाहनगदगे हाइबगी मतांगदा अककनबा मतम अमा लेपथोकपगी तंगाई फदबा फिबम अमा लाकली साउखटपगी मतुंग इना ऑनलाइन दा मही तांबगी थौरांग तथरकपा मरमना अंगांगसिंगदा मोबाइल फोन पाहनदबा हाइबसिमदी ओइथोकलरोइदबा वाफम अमा ओइरि अमांग अतोंगी मतांगदा कुपना खंगदोकनबगी पांदमदा अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिकना सही नौरिबा अंगांगसिंगबु नोंगमदा कयाम कुइना मोबाइल फोन सिजिनबा याहनगदगे हाइबगी मतांगदा थिजिनदुना लाखी मतम सांगना मोबाइल फोन सिजिनबना अंगांगसिंगबु तुम्बा अमदी याहौबगी मतम नाहेंदबगा लोइनना पुकनिंग वाखलगी ओइबा खुदोंचादबा कयामरुम मायोकना हलई मसागी महै तंबदा खुरौ थांगहनबगा लोइनना मथौदा पुकनिंग चंगबा ngamlakte पुमनमक असिगी येंगलगा चही नौरिबा अंगांगसिंगबु मोबाइल फोन पाहनबगी मुहुता सेन चोंगदुना सानाहनगदबनी हाइरि चही अनि फावबगी मनुंगदा लैबा अंगांगसिंगना ममा मपा मचिन मनाव अमदी युमलोन कैरोनबगी मतौ तम्मी चही अनि हेनख्रबा मतुंगदगिदी कानागदबा हिरमदा अंगांगसिंगबु नोमगी ngaihak मोबाइल फोन पाहनबदा थोइदोकना अकायबा लेहंदे अकंगनबा मतम खरखक डिजिटल मीडिया सिजनहनबगी मतंगदा अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिकना यारिबा मखै सारिंगै थकलिंगैदा मोबाइल फोन पाहलोइदबनी इमुंगी थबक तौना फोन सिजनबगी हैनबी लेहलोइदबनी
tumgadaba pung amarom watlingai mamangda pahenba natana tumlamdai mobile phone pahaloidabani khwaidagi maru oiba wafam amana tumpham kada mobile phone thambagi matangdani mobile phone amadi electric device pumnamak tumpham kada thamloidabani matamgi awon matung ina inkhalakliba nahasing social media dagi lapthokpa ngamdabagi maong ama mayek sengna uba fangle honglakliba matamgi iselga sagona duna chatpada thoidokna akaiba leite adum oinamak social media sizinabagi amang atong pumnamak angang singda ningthina khangan bagi tangai fadaba lei phanayamna singba angang oirabasu social media sizinaba matamda soibadagi aranba thawong kya satharakpa yai CLP leader Megasandrana labuk singlemna khoiba hokre Manipurda thokliba irang asina maram oiraga miyamda sahi ahumlom awaba kaya mayoknarakpa amadi mahai marong puthokadawriba lawmi singda hena awaba mayoknakiba sing yenglaga CLP leader su oriba wangkhem AC gi MLA kaisam Megasandra sarangpat ki tongan balokol singda ngasidagi lemna lawbuk sing khoiba hokre tractor nipalom sizinaduna Wangkhem AC sarangpat maklangi makha lokol dagi law khoiba hodokladuna CLP leader kaisa Megasandrana phongdorakpada lawmi singgidamak mateng pangba oina lokol anida lemna law khoiba hobani makha lokol asida law pari kunthraga mangaromni lawmi singna awaba kaya mayoknaba tractor sizinaduna law khoiba ngamjadaba amadi irangna maram oiraga lawmi singi senmitlonda soksin khiba singgidamak khalaga Command Area Development Department ka khusamnaraga free da khoi khibani ngasina sarangpat maklang makha lokol dagi hodokpani mamang laikai lokol dasu face ama hodoklagani maram aduna law khoibagi khongthang asina lawmi singda khara makhai kanaba fanglagani ngasi hodokliba lokon sima paktaknana koiba hogani lokol loina mak khoiba ngambagi plan di laite hairaduna Puna law pari kunthraga mangarom khoibagi pandamasina lawmi singda soidana kanaba piragani amadi sel thumgi awabada mateng oiragani haiki CLP leader su oriba wangkhem AC gi MLA kaisa Megasandrana lawbuk sing free da khoiba hodokpada lawmi amana su apenba wafam kya phongdoklakpada meli singani kulhumdoi dagi miyam pumnamak awaba kaya mayok naraklaba matamasida lawmi singgidamak free da law khoibagi thorang ama tarakpa asi apenba fawi lawmi singna law khoibagi sakti leitraba senthok leitraba matamasida wangkhem AC gi MLA kaisa Megasandrana lawmi singgidamak tawbiriba sigumna atei kendra singi MLA singnasu lawmi singgidamak thorang paikhat piba oirasanu haiki